kosa. Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu duumbe Mwenyezi Mungu ikimjuha wanono mshilo wanono ranyireze fami ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ajaili kuhwani kaudum liyo ranyireze fami za hanyu nana owana nana ze arhami. Mwenyezi Mungu ajaili kasi wanruwa huma hunduniani wahanzana na ubenzana. Mwenyezi Mungu yatowe mazetoani housoni mwa eze fami za hatu nana le fitina ikao do lilio hau le fitina ikao do la kasarmwe malaho ya wanadamu wapeu wajirenda ukaya izu wauna masulaha de zembi huhamba. Wa alaikum salam humadi aina. Boom. Watukufu katina zinji za huamba ukaye sujengio nzima ilo très important. Wakati kao si ukingia si kardo ringringra si kardo kawahara ya aucune personne dans ce bas monde ya joka ringringrisa raili zorambao uorimlewa Mwenyezi Mungu waiche shati mwanadamu shinu garjoka si wanadamu si wandu virao si wandu ikao rili yotu joka ukaya yabo ya pa moment mwanadamu ya joka uringringrisa mwanadamu hamadaye jelikao kama mwanadamu haumbiwa ajali hahe yeka jomalani kaudo ilio ngarzungulo malahunji bonjour anzima ngarzungulo malahunji kena uzaka karwana ne zembi na wanadamu wapeu wajihantu ke bazia hao uredanei na wabambi. Watukufu wa jamalif gasina sujet ilo très important, sujet ilo muhimu ikao haini mwanadamu mzima harumasi na rengi ya kuitswani hahe wakati kao weisha babi rarjajar mwe sujet do mwambia ni uka Mwenyezi Mungu narnike khatima jema, Mwenyezi Mungu narnike mwisomema, Mwenyezi Mungu arijali heri na baraka. Wa alaikum salam bin Ali. Mwenyezi Mungu hifadhu wana shohat, ya hifadhu mazababi, ya hifadhu ulanga, ya hifadhu wana wakomor. Mwenyezi Mungu ajalie rileye manga she manga itirile wakati kao hambari mwombe ejo kana hairi izo nizo jo mwomba na mwambia ni uka ya watina rahane jajar mwe sujet hangu dobeo mhuna tranga husoni mwa kokwa milas wakati ka woko kwa hangu woko kwa humra ya wa mzeji babasha woko kwa hatuikao ya rilela sonti pia ujula hele dina la mama jirani woko kwa hatu ya puar mumji wa herumbili woko kwa milasi mumjua u milasi kao milasi de mwanama rahuwa wadzima ralelesha wadzima rango basha ya jahunu manga jusqu'à maintenant radunga na tarlohunu Marseille Swahili mama ya lohunu familohunu gambeum hunu atlanga osomwe famia hae raili kokwa milas kokwa salim kokwa bijar kokwa turam okaya de woko kwa hatu woko kwa ikaw ya ranza almumra wabasha sisi wajua hae hede na uribadingo usiku wajuzi mshelu wajana Mwenyezi Mungu mrehemu ya mlaziva jema ya janlia ukaya haparwa nro e jannati firdausi yo ya hahe insha Allah wadzimane ma islam dobo muna tanga usomwe famia milas uhanduza bijar uhanduza Omar Musa ribo muna tanga harmo mji mtukufu herumbili. Mwenyezi Mungu jumrehemu mlaziva jema yanike wajua hahemvu robe Mwenyezi Mungu sirabaki yarinike umrimle ruwasuli yabo koko ya wasuli hau hajuhana yabo shadomba Mwenyezi Mungu ya mrehemu ya mlaziba jima wazimani ma islam rabikali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu jumrehemu mlaziba jima habu mhuna tango sumwe famia hai famia milasi woko kwa hatu. Mwenyezi Mungu ya mtamani ya henso wazaza hatu wa wasuli ema hakoko ya wasuli ya rihensi siwa juru wasuli bahanu koko ya wasuli ho hanzahi rabbal alamin hauka yasizi umbi rija ngarjuhenda
moto yo hufa haransi mrumduhaz yo hufa haransi moto. Oui, bonjour Ejimaji. Mwenyezi Mungu jumri mamlaziba jema na vyo mhono atanga usulma mraya wabasha haswa basha mzeji baba wakati kawaiko kwa hatu ya rilela ya ranziza ikao hindi na ulibadingo. Mwenyezi Mungu jumbushire mbebo ho hanza Rabbil alamin wadzimane maisila monti pia watukufu kapsulata wakati gajo harmwe sujet wakati kao inu sujet le très important hakawa na da Muhammad helinu ngwa wenji wajihansi ebazi hao haurenda nai wala wambwa masam papier hasoswa des familles hatu watukufu ya sujet kado lonyoban sujet ya mwanyanyasi ya jahunu deja ranguya haja hale katina situation jawen zotuna situation shabanda haja katsu kontemru utsoti de mwanam shohahi. C'est vrai oui de mwanam shohahi ya mrenga ujahun she mwanam shohahi hazaya wana hahe ya wazahunu ngo wanumadu hazi wana hahe wazaya hunu o wasaya ngo mabandi ngamjorubudi amjosbiti nzambi vanumi sidori ya uhambe réalité s'il passe de la vérité avec le respect. E mwanam shohahi woi hazaya wana hunumanga ngo wahu shange na wana mabanji gena wana ikao mavayu ema na rahambale kalima linuhin ezijao gamjo uzijua do kama nyasi woi harangwa ne muahe. Wa alaikum salam Asia wa alaikum salam watukufu. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema. Bonjour madame Abdul Hamid. Ce qui est pur et ce qui fait mal woi shababi ya jahunu rangu hali e mwanam shohahi na wana washe ikao hajojua ya deklare ya lule mzima abo komkwa wafanye paksi hajojua banda ngena wanana shohahi wazaya renge mwana mzima abo ya mdeklare zie poison sipia za ewe shababi ya hunre papie ikao bidi ya zihunre housoni mwa ya mwanam shohahi bada hamrenge ujahunu she shababi wei kajazoya bada harengwa ni mwanam shohahi ujahunu shahanu ya ukaya ngondo ya jitsahi ngondo ya tume. Walaikum salam elarif ngondo ya tume e shababi wo hadiso sibu hangasi na 4 mahamine ya usimbufu o mshahara ya livao ya kauli wakauti mtini mwa 1800 euro ye mahamine hiyo ye shababi wakajuma usimbuha hata wakati kahendi hata katusimbuha shaga japano renga hata ransanu sofu wana pourboire waha yakoni ko hazini shema pesa yonti pia yonjoso mwana mshoha gamanzo mru ya bwarmanyi wa komorimni dungao harmanyi wa komorimni dungao mfanye 12 mois fois 4 ans haumbunguze wananti upaswa kufanya haz de saison me wakati hakawashene kajaka ulemewa na sofanya 12 mois haurifanye par exemple 8 mois fois 4 ans s'il vous plaît. N'amfanye ce calcul 8 mois fois 4 ans mezimine minane fois 4 ans yamruli wa 1800 euros c'est combien s'il vous plaît. N'amfanye ce calcul mklie chiffre ya subhanallah baada hende hajitolea hafanya haini za ufanya yafanye haz na mwishindo wede mwanam shohahi ya mrenga hujahunu Faransa wede mwanam shohahi ya mdeplace koma hujahunu Faransa. Wa alaikum salam mwana Isham Faume, longue vie à vous. Bada hamrenge ujahunu ulaya ye shababi woi kajadunga mvinyo juwadunga we mvinyo haukaga mazababi wenji walo hunu Faransa walo Marseille wabira hobarini wasufre ujahunu Faransa wadiwa za ukaya waruma neze fami gwa harma ze parki gwa tsongo na mvinyo gwa umonziani gwa tsongo ulewa kwa tufikiri ze fami zao kwa tufikiri wa wazaya. Salam la femme Arthur kwa umunu shawo ibada harengwane muhuahe. Wa alaikum salam Halima. Wa alaikum salam Asia Marie. Harengwane mwana mshohahi ujahunu Faransa shahadungu hazi hadisofanya hazi ya jitsahe s'il vous plaît namfanye 4 ans 8 mois fois 4 ans gabuyamba yo 120 000 euros subhanallah 120 000 euros. Si 120 euros, ils ont mandi, chaque jour, yo sur 120 000 euros. 1800 euros fois 8, 1800 euros, 8 mois fois 4 ans. Yo combien? 557 600 euros. Ya la tuf. Ben de shababi woy. Ya simbuha. Ya fanya hazi panda 4 ans.
ikawe mahamini yafanya hazi ye mapesa ngunuke mwana mshoha gene mnariali wi jo erka gene mnariali wahahe ya kourumia apar ye mapesa yaha ye yanike mwana mshoha ya mshishi iki mwana mshoha woi hal aningena wana warumadu hazi ikaw hajojo anenge mwana mshe mzima yao yambe fanya pati doni mwana mahangu hau yanenge mwana mzima ho wanahahe wazaya yambe ukaya renge mwana mahangu ya deklare mzima kajazifanya ishababi woi hasimbuha panda 4 mahamine harumama hakaufanya hazi 8 mwa mwezi yabo hakauhunda 1800 euro hazinike mwana mshoha yija hadiana namru ya mfanye ya ani ya hunde makirtas hauka zenzia piangizo amrongo shikomo le jo traduise problème ha yo jo fasse le problème ha haja hundu mru wadungu procedure hauka ya deja nguone mapesa e mwana mshoha hengene mapesa na mangali pia 57,600 euro 57,600 euro ya shababi ya mwana mshoha ya mrega ujahon ya simbu hapanda mahamine ye mapesa mwana mshoha ya kaurenga kaja paru mambia nike ransano shaka double bavuni yorumia wana bezo wa ha shaka unike mwana mshoha he 1800 euro dizo mwana mshoha ya kaurenga subhanallah yija abasar zambao ye shababi hatolewa nationalite ya balale dzina laha ye shababi hatolewa ani extra ya balale dzina laha ikaubidi yatowe 11,000 euro na mwishienro ikaubidi yatowe 11,000 euro yende arange nationalité ne extra ya ha hende ya depose yatowe passeport ne carte d'identité e mwana mshoha hembando yamnika 4,000 euro nyido mwansi ukaya nyifamiza hatumlo hunu Faransa mdu aza ukaya hohufaka ulaha mdu aza kahufaka ulaha 57,600 euro ye mwana mahaho yandiso hunika ya hunika yonsi pia yo 57,600 euro ya hunika ya dunga procedure banda deja halemewa ili ya hundu mdu yamnike makirtas ha hundu mdu hamdu gaze procedure ye nationalité ilawa ye extra ilawa ye mdu hamambia ukaya ye extra nationalité iyo 11,000 euro ya bale 11,000 euro ya nzenda bi mwana mshoka nike 11,000 euro ba deja zila kirtasi zilawa emba ndo mwana mshoha ya mnika 4,000 euro kamkara dhibu wa Komori kamkara dhibu wa Komori mwado kubalike e familia mru de loin du mamru Disons, wadouambie mjomba haukaya ne vient pas chez nous. Ou si tu veux déranger mzazahat. Ils ont pire comme tsanza mabilo. Ils ont pire comme on kawobina damu. Baro do amrega ujahuno. Et ben roi kaurumi amrega ujahunu kujatimizi même pas 5,000 euros. 57,600 euros. Et moi namaho ya simbuha pendant 4 ans. Ya lo juma uhunika. Et ma pesa urengao. Ya jia hunde maisha ya saya muhimilia. Ya konte ukaye mapesa dona upia ngoto joshida baike unge 11,000 euro umnike yedi yanike we yamtole makirtasi deja 4,000 euro ndio wamnika bomana mshwahe subhanallah izo nyotsi pia kamtsona kawopeu wedi mwana mshwahe wa baba mzima anafuwa na haye ngwa himamenese wamenase mjomba hao ukane vient pas chez nous usijodo kasemza zatu le cul usido déranger mzazi zatu alafuizo kamtsoza mabilo ambi wana hao wajuani uwe wambi yebo mzazi wa peu mwana mshihamanda we ni huparo damba ukaya botula ngo fikirika 4 ans et ma pesa yo tsifanye tsirengezo da honi tsiwa hoda honi n'importe quoi ya ma pesa ya hao wazaya wana ulona wana rumaduhaz hurenge mwana mzima humambia ukaya renge mwana hao ya declare mjomba hao renga mwana mzima hapo mjomba manze izo kujazifanya alafu izo ngani hunu kamtsujwa bwazaze kam mkansi hama alizindi zo mari kama totswani hanyo mlego wana hanyo mwarende business bata zemaliza mwana mahao ju haupare utawo utsahe 11,000 umnike ndange kirtasi ko deja yo nationalité yo excellence Faransa tuwe 11,000 umnike hey kamkara dondo kanabala kama dukara dukaya ze famizatu ruhimilia na hashari izo ni kama nzamdosho kaka nyonede mwapeu wa alaykoum salam ma soeur Madkoum Imani ça fait longtemps ma soeur tu m'as tellement manqué j'espère que tu vas bien que tu es en bonne santé inchallah
Mwenyezi Mungu aniki hatima njema, Mwenyezi Mungu aniki mwisho mwema. Riki wanadamu udokuzizana shale uhutu wazimali urenge mwanamma hoja unufaransa yengo jo umdhulumu yele oboze kirtasi zaro hayahonesa ukaya inu nationalite ya nibali ya ledzina la hango yinu extrait de naissance ya nibali ya ledzina la hango tidungu procedure ne manana dunge procedure daboni joka yangamina mapesa bu mwanamsho hango nike ye 11,000 € nende narengeze kirtasi zinu na depose Mudwamba ukaya kutina mapesa sha umnike 4,000. 4,000 c'est quoi harma 56,700 €. 57,000 si je me trompe pas. 57,600 €. Yahunika depuis qu'elle a commencé à travailler. Narkera dans le hukana barak. Rido joka nga sone de mwanzaro hombi. Nga si hunuma nga shaka tsuloleya. Hima kaburi ya hatu. Katsuloleya yu ikado joka wenda. Alaikum salam shinra. Subhanallah ganyi hunumanga gamjikaza ubuwazazi nabo ganyi na fikira za kizetwani, fikira za kimazetwani, fikira diaboliki gawe na wana wa maduhazi. Calme tes enfants, wambie realite ka hudhulumu mjomba hao olia udoe wanao wadwambia mjomba ka utije hunu tena, wadwambia mjomba ka ne vient pas utije udiraje mzaza hano paso gena haki ya jemshindani ya jambia mwanamsho hikasde ni hubire maisha hangu yodi maisha hae hajojo ya bengu lolo ya tante ya ngeka ujonga maisha kakahundu shahano kaya vomie ya bila ma procedure ya ngule makirtasi ngia tsawe mrumsha yido hamba kweli mwanamsho ha o wana hangwa mparao gwa menaso kaya tijoda honi na wema na ya joy ho ya Roma hiyo haho ndabo ikangono ka usaho mdhulumu 57,600 € yotimba bititi yuno ipali sansojo sa zangu nidina buhazi zangu nifanye. Alafu ya vous demande, merci beaucoup sur les désirs, ya vous demande 11,000 €. Rango suku ya diso simbu hapanda 4 ans. Kwani dizo warai, dizo segir, dizo udamba kutina. Udamba urenge mapesa wa hukomor. Rango siku wa jafaransa bomzaze wewe ulo na wana maduhazi ulo yabo walila uhasta waloza ulo na wana walolo wazaya wajuhu kujashida wafanyeza komori shauka uhanse mwanamma hao ya jia simbwe panda mahamine ya unjile mapesa tu ya tushe jeiki hama yaudi mapesa konda wawahoda honi juha utsahi wanduwa hupati umnike ukomplete kwe shapuza yabo 7,000 € badali ya 57,000 € na mdojo kaya ganyu wape ubwa zaza hango ganyu wape ubwa na shohatu ganyu hunu besega manzo mtume ho wananyanyi mwarenga ujahuno na banu wahiyamba kwamba limiti c'est pas à ce point, c'est pas à ce point. Ça c'est quoi ça ya Rabbi? On est comment ya Rabbi? Zabanu sofikiri makaburi ya hatu. Oui, le mec il est courageux, il y a stahamilia hetsima pesa panda mahamine. Il avait confiance parce que de mwanam shoha mhuahe hakawansuka ya ina hali. Na mwangalia mngu ya mdemande haruma 57,000 €, 57,600 €. Ya mdemande 11,000. Yo kajeja mabienike comme ça. Shahaba la jamonesa. Haruma téléphone kala ma soeur. Angalia inu nationalité faransa. Inu carte inu extra faransa. Yini bala le zina la hangu. Na bale mwana mshaka ujwa kadungu procedure ya hunde kirtas. Haja haones. C'est qui m'appelle. Lewa, haja honesa. Yebedele ya honesa s'il vous plaît. Njia upare, njia wazime. Nemana yeye ya dunge procedure. Dabu ya joka ya ngena mapesa. Dabu ya joka ngena mapesa. C'est pour cela. Nelkiwa nadamu wa ulia Mwenyezi Mungu rerenso upeu. Buwazaza hatuba inu krimu. Wabio wana hao warete sinema. Wadome nase mjomba hao ya dai haki yahe. Hadaye haki yahe. Wallahi shawa imjinga. C'est ça, il est fou. Confiance totale ya wazazo walo Marseille. Hawazazo lo unufaransa ya mapesa yoi handahu. Confiance ya helilo. Ya wazazo lo unufaransa. Uduani kama pesa menji helilo. Renga nusu jigardo renga nusu mnike. Sasa wabasa. Katine mapesa hunika. Wanahi wa humenasi. Wambia faire ubaye hanyo. Uti déranger mzaza hao. Wambia utendo da honi tena. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Gojoka ufanya. Gamwambia bo mzaze wewe. Tu dois briller. Uti 7,000 €. Uikaza arme 4,000 €. Auka yo des chances. Ya hi mwana maha. Ya hunga kilta sija Faransa. Zambala le zina la ha. Ha 11,000 €.
yeka kujamnika gamhuniko emwa 2 mois wallahi na Mwenyezi Mungu ganjombalia njeni kentida mina eba wala gam aminika ngujoka security ngojo mwa wa mji wa hulani gamjo muwa hawa naho wa muwe omji wa hanyu wa hulani hauka deke il m'appelle yabo ngan sécurité parce que wakomori ngwa uzijua hawa mji ngwa uzijua ekaba nuna mwezi gamjo pare bana ulone nationalité ne ex ya mfanyazo ya mtoleazo ni mwambie ya stahamili ganjo mwambie ya stahamili pendant 2 mois ujidobre bo mdzadze wewe utahe 7000 euros ukazi harme 4000 yende arengeze kirtas yeka emwa doma kujazitsa wakomorungwa johura mbwaka wede mdzadze wa peu wazaya wana wale wa peu wardu wana hawa menaso mjomba hawa mbogwa jo umuwa he hakia ganjo hafish gawe Marseille mais j'ai pas peur de te dire la vérité bo mdzadze wewe wallahi mambo réalité gamjo hafish yekaye 57600 euros ya hemana mahaho yafanya hazi panda 4 ans za usimbufu yakaufanya hazi 8 mois rafanya 8 mois fois 4 ans ya 1800 euros ratape dans le 57600 euros ya udema pese mwana maho ya unjila rangwa katani so simbuha yo hunikao ya je ya udemande 11000 euros ya rengeze kirtasi ya saya zihunda za kifaransa wamba kutina wamnika 4000 euros yeka kujaji dobre banuna 1 mois 2 mois ganjwambie mwana damu lone makirtasi ya mtole yayo ni mwambie stahamili ufanye 1 mois 2 mois haukatro tar kuna ujawu yani kamrumdwa jina weidi ya sayabali ya wele jina laha ya stahamili nge wakati yue kakuja yatuwa 1 mois 2 mois wallahi bo mdzadze wewe wakomanungwa jo hujwa kawedi wa dhulumu mwanamma ya la tefi ya utimba bititi 57600 euros ya shababi ya simbuha panda 4 ans ya kaulibwa 1800 euros zonti pia tukauhunik ya stahamili ya tujayatsa idohamba leo ya hunre maesha ya jahambie ma soeur nike 11000 euros udohamba hari kutina shanga na 4000 euros subhanallah ala fuga ni vanunga mtsuguna ukaya kamtsulo ukaya on anigasina communauté pourrie communauté fantôme communauté ratée yadombaro wanahe wado menase yadombari kana wanahe mintide na wambia wa menase oui wado wambia haukema na maho yo hija ngurongo nikima pesa hangu nsitwabi yangu nimenyole maisha ya rabbi 57600 euros retour 11000 umnike c'est quoi ça 11000 57600 euros moins 11000 ya rabbi moins 11000 udu hande mapesa ya upia kutsuhunda 11000 waniki mwana mahaho na ivalange na imana ya dunge procedure nde mapesa ya simbwa ya hansi Honuarendi ketina familia mru ketina jirani mru ketina mwanzani mru hata kaire mwanzani rani ze fami kairo mwanzani rani ze fami wiya kawedi mwanamma huzaya wana kujarenga mwanamzi mahrumu wana ha wamnika yafanya paksida naye huzaya wana ho wazaya kujarenga mwanamzima yabo yamde mwanamma ya declare shakuja una ya ukaya ha mwanamma ho haunika uaminifu shabanda wedi wa mrenga ujahunu Faransa wedi wa mrenga ujahunu Faransa poko mdhulu mwema esha shafna ziwunga bo sinema mapesa manda ya ukodi 4 ans wamnika panda 2 ans jishishi ya ba kwa ben sumnika shawuda nge confiance totali unike mwana mshahara mzazi hamadu ya tunata imani finalement ya huvulize haka umnika pasuge na confiance wedi mwana mshahara mzaza hae wedi mwanamsha ya mriga hunu aina hali akanatoma ukaya vanuwezi mraka ukonte mapesa upia ya mrejei wimhumahe ya hunre maesha yabo yeye gajaka ukonte ke mapesa ni mwanamsha ya sof yejue manaka onda ya dunga ani ya unaukaya mwanzone dembio ni tahemru ya nikemaisha nikemakirtasi deje makirtasi ya saya himi makirtasi ya saya himi ya tolwa baada hafanya hazi hasimbuha wala mruama bema pesa ngayo wingayo makirtasi ya tolo
renationalité extrait de naissance ya seyabo ya jemwana mshahi ya mnike 4000 ya mapesa ikao 57,600 € ya mnike 4000 adaba no katsina eske kamtsuna kawopeu epa no nyuwazaze mjansi kahunu faransa zembio zanyo mtume osomu wanyanyanyi mariga ujao na hodu wana hanyo nyikumbi na shughuli alafu ngamrudi nuhambi gamhuniko 2 mois gamju hadisi da mine mwenye makirtasi ya yatoa nimwambie ukaya utifashe parce que ça arrive ukaya trop tard makirtasi kuna uja uyani kamnumbaji na wakati kodi ya bali ya wili zina laha stamili panda 1 mois 2 mois alafu bomzaze wewe badika upuwa na haho wajua nifanya reglement de compte badika upuwa na haho wajua ni uwe mimi rangu shaga mumbo ya ukaya gamunuke 1 mois 2 mois eka kujaonesa hawa una ukaya vraiment yoro hambido waifanya yoro ya kujaonesa ukanga una wana haho ngojo tabia kazi wa hondo widi mwana maha wallahi ngamjo hafish wallahi na mnyezi mganjo hafish na minga mjo pari mwana maha njeni ketibanda minae yaridi ya onese ze detai neze mali ya hunika neze nyishahidi zonsi pia subhanallah ze argument uloni zuhari huwa hakomori izo condition na ya hawambia kadungu procedure karikara vila kawanada mu masaji bwana shohangu wazaza hangu mja mrenge mali mwita warahanu wana hanyu mrenge mali mwita wahane ze fami za hanyu na mali mruhu fa hairanti alafambio wana hao warecha sinema ewa wana hao wamenase mjomba hao ya tijoda honi ya jaya dae haki ya hai na hoi hondi ho ya kubaki ne viens pas chez nous. Si tu viens, on va te corriger. Laissez nos mamans tranquilles, n'importe quoi, ta maman diabolique. Subhanallah. Dani, va nous refaire nous jouer turuku. Va nous gabouanada mouju atabishota watsawa wa wemru wa jiwe. Milenga mtsungwamba mimi, uhufa mitido konte. Moi, je compte même pas. Mais même lui, kao, ya jo, ani ya jonda dana ya 100% simbatish. Ya jonda nzuro hom timizi, njitimizi. Mimi na kansivan. Je jure au nom d'Allah. Si quelqu'un m'a dépensé, je le trouve face à face. Njajwa bagamu mwone de pirizo. So wadir joda kiyama. J'ai déjà essayé au Comoro. Il y a un moment, et quand nous jouons le kwamba wagwe. Wago womana mamoba shamo irungu jani. C'est quelqu'un vraiment guerrier. Sinon habarungu mbizae parce que de mwanama, ça fait longtemps. Mais hani hamu parce que ça fait longtemps. Ngabu sikunahi ya nakazede na onempira. Na vila masakafu, hobasha ni onompira. Ila machi ya bomonjima na volcan. Wagwe haka guardia. Haka hazie passagier watike mrikao ujo heyayu. Haone machi. Mimi tsiheya. Hanabansi tsiharaya. Na kabati mbumoroni tujua wagwe. Aba sahalemewa. Mais il est guerrier. Subuti. Wagwe hansindiha. Sibalambiwe mahalani ya kaya kansi wakati hansindi anakazandangu. Ni mzingare lidangu hosta di Swahili. Yukarja vati mzima jokavuku. Vrema hani habiti jokamitsende. Wamiche. Shaba palani ha solution. Hamilo wagwe ransi tulamia onompira. Yotsulamia uguguru na ujinga. Moi je dis. Ekangabu wanadamu. Wakouli ya uhufa. Misati jitoa. Fidia depuis longtemps. Je sais que le moment. Ekauja kabati mbahindu joka ushida izie tulamu ya tife. Wale kati ulawa. Wodo usiku na anzishiwa. Halakal mauti kaduhinda uhazar. Wotula shono de vala mnyezi mungu de ya hanti ukao ufahao ngojo ulawa. Mimi wakati na jumla mru ikao handepense. Je la trouve comme ça.
Si je le termine, je me termine aussi. Njajwambagani muoni baki. Je le termine et je me termine. Yabona mdo jua ukabo mzaze wewe. Banda gawona wana mabandi. Je te dis la vérité. We mzazi wa peu. Yoro hombi. Yawambi wana haho wajiwa koriji. Gamjuke message uni utuishe ya tabi. O mama turam. Parce que dolo na envie. Ya lo na besoin. Ya one turam face à face. Dolo na envie. Ya omba uzelua. Ya one mwana he face à face. Mais moi je compte pas. Oufa yomiti de waza. Parce que gamjuka je vais y aller. Je vais y aller. Wala beki gamrongo. Nti Bretagne na tsatsaya. Nti Paris na tsatsaya. Nti Lyon na tsatsaya. Je suis à Marseille. Wangu pia wojomala ni kokaya. Je suis un enfant de public. Yaboga mhambo bomzaze wewe. Dojua kawe imana. We imana mahaho hama mwana ha. Wedu wa mrenga ujahunu Faransa. Ya simbu hapanda 4 ans. Ya fanya hazi ya kajuma huni ka 1800 €. Usigarde. Ya hunda ya dunga procedure ya makirtasi ya joka umtolea. Hele zina laha. Ya paro ya onisi wa nationalité ne extrait de naissance. Katsazi nuzilawa. Ya jaya hudemando manamsho haejo mnike 11,000 €. Yedi ya rengeze kirtasi. Yudi maisha ha. We manamsho hae umnike 4,000 €. Umnike 4,000 €, ça c'est quoi 4,000 €? Haruma 57,600 €. Wamnika 4,000 €. Yoro hombi. Kaja udemande menji. Mnike 11,000. E yabaki gamjodo la shawiri. Udu hamba ukaya. Inde mbayendo loni yo. Hewe. Hewe. Kando fikiri hurendao. Risijana nke dunia inu rirende. Ukaya hunudu malani haubaki hatumo. Shakarna kaula wa dunia ni vano. Kamkana dubadza hangu bwana shahangu. Rado joka hununga singar jo ulawa. Waka wenji wa kaili na kaili kwa wati. Gasi banunga rubabu home ya de moment. Gamina maami wenji. C'est en classe de première. Collège Royal de Comores. Wakatue ikazil majou. Mnyezi Mungu hapa nifanya mbandu kwamba miracle. Devant les élèves. Au classine. En classe de première, waka mwana matsuo haja likoli nyumeni. Yodo suka kauja likoli. Pour la première fois, au classe ni hatu. Alafu mimi sika brutal sika nahila. Si le dérange, la plupart ya ho wandu ikaw na sika uwanza. Ye motu ya kayabo, waka udu gagaya. Haka udu gagaya soaf. Alafu sika udu nga za stilo zaha hene mtabisha. Sika udu jua numbuhe stilo wakatwa dovar numtabisha. Ne me dérange. Il y a beaucoup, et mes promotions sont là, la plupart de eux, la fanya première wadzima. Bahi, si mtabisha te sukula harongwa baturam, gontabishu haku, sha, tu vas regretter. Gojoji, tu n'as tina mvun, tina huwa, shango jo regrette. Wallahi ya miracle Mwenyezi Mungu anonesa. Na mikanga mabonrabo. Izoeka Mwenyezi Mungu anonesa. Mwenyezi Mungu natamani ya mru mzima niko umanza duniani wa mwandondo. Mzaza hangu mzaza turamu. Kanga evante hadisi vano. Mwenyezi Mungu narenge mzaza hangu nsikane mwone kanga mabonrabo. Ikamogun mausi kutimbu hestili. Yaka urisome sando. Nyujwa ibzak. Anse chanteur wazuk. Haka urisome samanu kwamba histoire geo. Ibzak. Kabati mrutsojwa ibzak. Wodi akansomesa. Wodi akansomesa en première. Histoire géo. Timtabisha hata. Hatu nazona kwa botula. Pourquoi tu, à chaque fois tu tabisha Mohamed. Yo para Mohamed. Timbohe stylo. Randi sa devoir. Ha demandé stylo. Sabat sindami. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hanifanya mbaru kwamba hanika correction immédiat. Baada sika mtabisha bayo ugagaya. Sika udu mteshea. Wakati langa manzona beukaya njarenge stilo. Na bana tirenge. Hanibale kaulu tirende habubu direct. Kama nzonrongo. J'arrivais pas. J'arrivais pas. J'arrivais pas. Hanangalia hatsehe. Parce que harambo ukaya, je souffre. Si mangali matsonga mkudi. Je. Njashila. Si visite la obonde. Si sobonsi. Si deslenge majitsandi soruno. Si nous m'a dit, attends, ça nous que j'arrivais pas. Ça nous que j'arrivais pas. Putain de merde. J'ai.
ye esprit hangu inika ukaya ngamwedo na mtsahe sama na bala mtushida na rongo honjo klasini tito westi lusaba nsami le kalimat sola wa direct namba désolé nsami timne kestilo nyezi mwanto le kalim harangu yabo harende hamanzani wango ye katila alikoli ngamondo ba shatido mbalia e kanga mulomba hindu sido mgate ishoni hula umeumba haukaya tsinambo ukaya mais c'est quelle punition nyezi mgano nesayo hanibaye hanywa abona mdo jo ukaya urenda na itsinjema ye mwanza zilibwa Mwenyezi Mungu na mransi urenda naye wanauma hanyo na urenda naye ma innocent unupe uya mzazi amada wazaya wana sibunu bwanaho nushaho wanaho warende hamavayu wa uzobange gamjorbu usbuti zambe sibunu bwanaho wasaya wa hushinda uhuzao bange nizo ikawa urenda warende mwanamaha subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima inshallah Mwenyezi Mungu anike musome inshallah Mwenyezi Mungu arjana kwa wanadamu hanza na hun duniani rilensi hunadana nayi sizi umbe mbuna dujoka wedi mwana mahangu hajati mrenge ngufanyo hazi na nirange mbabi ya hangu na nimnike mba ani ce qui est pur de ukaya 4000 € gomniko na bwa demande 11000 € haimaisha ya ha ya rabbi Mwenyezi Mungu anike khatima njema Mwenyezi Mungu anike mwiso mwema ngidinu hambe boshababi t'inquiète pas dès que tu m'as dit ce sujet et j'ai déjà appelé ta sœur t'es en sécurité utikani hata souci parce que kango ulowa ya bwe mwana mshahaho na wajua niwe wamwana en tout cas mitido tsataya je me trouve partout. Là, et et destination de boulevard national. Il y a des destinations. Si Hazine parce que l'on a mis la pause, je vais aller chez Lydie pour aller manger. Amjou d'anali benle. Chat, nous la wabana amjou de boulevard national. Nous la boulevard national, et amjou d'anafani, moi n'aime chez sénégalaise, publicité. Ni filme ezinuzaha nifanye pibule dukala haina banuneda wandu pia ujua yabo je suis pas en Bretagne que je me cache je suis à Marseille bébé Marseille là où il y a le monde entier et en plus les rues de Turam parce que boulevard national il y a des rues à hang yojuka hamba yojuka ujibiwa na jibiwa mais c'est la vérité. Quand tu veux venir, laisse-moi tranquille. Quand tu veux venir à National, juste te dire que c'est la rue de Turam. C'est déjà. Nyezi munamiki khatima njema. Yaboga muhambye bomzaze wewe. Ekakuja onesa. Uwatwania. Amuhuniko 1 mois, 2 mois. Wende watsahe 7000 €. Uje ukazene 4000 €. Emwanyanyuho yarenge makirtasi kao. Yambali ya ledzina laha. Cheke edo hanza kweli ufanya makutuelewa. Ngamjo hafishe. Subhanallah. Nyezi munarpone shari. Eba nuanu arede. Eba nugamfikiro ya ukahunu. Yabo vraiment gocho jomrende zemizam sana firauna. Kakum calculer ka il est ton frère. Mais tu vois qu'il est ton frère. Ou doit me regarder, on a tout mettre dans la misère. Et tu es vraiment gomme mettre dans la misère. Ou katika ou de meshahe. Watukuf, désolé. Nyezi munanike khatima njema. Yanike mwisomema. Wadzaza twadu le obinadamu. Wadu jorenda na etsinjema. La plupart des gens, ils sont pas de cœur. Ils sont là de faire du mal à les innocents. Comme son frère, il est son frère biologique. Même père, même mère. 57 600 €. Yikao yahunika yo pire. Depuis 4 ans. Il y a des sofanyahaz. Kweli ngumniko 4000.
pour la première fois, il y a une demande. Il y a un bon masur, zekirta zilawa, une carte d'identité, une nationalité, tsazinu zilawa, zibalele dina la hangu, na yemruye kontra, rifanya ka 11 000 euros. Voilà déjà kaja kawansi ya jata tone, hakawansi kayo hija ngotsojo mnika direct, sha umnike 4 000. Finalement, wana wado menaso kaya tijuda honi. Ya Rabbi. Badi mangai ni hadaya wenji. I mangai perturbe wenji. I mangai imenye wenje zitwa. Mlugutsa womali hane manyanya. Finalement wana hangwa menaso ambe gwajomuwa. Gwajomuwa. Ambiye wana homavayu. Des bandés, des hypocrites comme tes enfants. Vas-y, dis-le de venir me tuer. Vas-y, dis-le. N'importe quoi. Nzadzwa pe uhamanda we. Non, désolé. J'arrête là. En tout cas, tu fais un sujet d'use. Il y a un jumbo là, un gars qui a trouvé ce héros, il y a un bango de kaumlola. Bon, pour la faire un sujet, apparaît mon amche. Et bien là, quand on a un billet, tu l'as mon. Hein? Ben, que tu l'as mon hani para. Cha, mimingam juhulola, hadou azaka hanabia ukaya. Kana umlola, habia mon amche kakana umlola. Hadou fanya chantage ya ukaya, ngamina video na conversation, e karusubutu hende hunivumbua, hau hende hambaja onoto zito wanabie, tsikadami nawe, e mapesano huniva n'importe quoi. Hau kabanga wanaume wa chanfu. Ngwazogo kadona wana washe, wa demande ma pesa, e kasa wa demande ma pesa, wa mure ma pesa, na bala wa demande ma pesa wapatiwa, finalement ngwatsuamba ukaya. Ishia, yanu hunikabami hawara n'importe quoi. Dieu merci hampara ngwanzo solution tu jwanguta solution ya dia mhada yukaya ngodo ya mlole hanguta solution comme quoi ya mhada ilinti jo haba mtu jo mvumbua hema pesa hahe antuka hampare mwanamshe ngwarma mahadis Mwenyezi Mungu anike khatima njema anike mwisho mwema ya hifadhi shababi wei na mwambie ukaya kamake ni dès que tu m'appelais tu es en sécurité, sauf si on me bute en première, mais si, dès que je suis en vie, il y a Wokavati Johunra, voilà le Jokaya, je suis pas quelqu'un que je vais me cacher, je vais me fermer chez moi, c'est impossible, je suis quelqu'un que je suis dans le partout, ici à Marseille, il y a Wodohambia, Bouchababi, t'inquiète pas, Mwenyezi Mungu jale mwanam shahaha, ya leo ya ukaya hapuamaha, hahurende nai, unupe unukrimu, ya tsahemlu ya mpate mapesa, hau ya renge yao ya eha, ya jatimize 11 000 euros ya hunike, hauke mapesa umlinda yao pia, 57 600 euros, shaisho wa demande 11 000 euros, ya hema ishahaho banda hunrumru, hahutolia zekirtasi. Shawika va dire à mon ex de revenir. Radja hutumiz. Au lieu de dire alhamdulillah banda. Bokali boshi hunre denai kwa zunabia hurajai. Et vas-y. Enda mfariwo ya hurajai ja hutibeza msana Firaun. C'est lui qui va supplier son ex de venir. Wonado joka yekahaja. Il va te terminer. Parce que ex, l'otida la hamba sumu. Hako la plupart mes ex. Et quand on des amduranti wow, ufanye ndongo hata wadona uvu wajirajez. Cheka de anzande wa supplier. Il va te terminer. Il va manger ce qu'il n'a pas encore fini. Nyezi mnanike khatima njima nike mwisomwema. Ya rijali hirna baraka. Likiwana dama ukozizana. Haswa soda suwana shohatru. Mlo hunu wadzaza hatru. Mrentize profine zero hombi. Mlo joka ya urenda na itinjema. Urenda na itinjema gerambi mwanamma hao. Ui mwanamma hao ya hwanziza. Ya hunika confiance totale. Panda 4 la kajuma hunika 1800 euros. Ikao haka hunika zo. Huonoka ngo mtabisho mredene wakati kao. Haonisiwa ye x-ray. Ye x-ray de naissance asfaransa. Nana ye nationalité asfaransa. Katsa zenu zilawa. Nabo haka uhansika yo hija gojomnike 11 000 euros. Badala 57 600 euros ya hunika zo za ufanyazi. Humnika 4 000 euros bahi. Nyezi munarurengeza zero ke eliki tikona da moredana nai. Da wupe uze kado la fanya. Hata mpaka de abo boom. Longue vie à vous, Inch'Allah. Nyezi mujo hifadhi. Oulanga ya hifadhi masam papier. Nana nyima zababi mwaja unufaransa. Kairi hom jishishi mnariali wahae. Rana urenga bemruguni kumana mshahae. Haukawa nonsi pia wababai haha mapesa. Kwa tushida wajitarumu. Shwa babai haha mapesa ngojuma urendeze famiza hao. Na urende wanzani wao. Na urende wana hao hambi. Wazaze wenju wa maniso wana hao nonroma hao. Hasubabu mapesa. Hasubabu nyikumbi. Nyezi munariponesha rishahanyu. Mke wazazi wa mahaba na nyanzo. Mdoju waka izotula muyabao.
katsuhamba hao makeni respect shangwambo d'une manière mwelo ya ukaya hunuli jangarjo ulawa mrati jihakansi mzadzwa kamili maudu mnyezi mga mtamani hende kabuli nede hao nuadhabu na taabu haduamba ukaya zinunja kau amini ukaya gamju januzi siwazo gejoka trotar boum, ne m'a exigeante. Moi aussi, j'ai de mon ex-copine.